uzmi tu kesu fino i ponesi vam. Evo ti vrata da je otvori gospodinu Samketu. Hvala Arane, vidimo se, živ i zdrav bio. Hoćemo. Čestite braćo moja što ima, dobro došli u moj novi vlog, otkad nisam brate snimao vlogove, ali evo ozbiljno, znači nisam brate vlogove snimao od prošle godine od ovih doba, ali nebitno ljudi moji, dobro došli svi, ostavite like, subscribe ko još nije, evo ljudi moji, znači idemo malo u planine gore, znači sad je tačno, znači, pa hajmo reći 11 sati i 15 minuta i ne znam, treba nam možda 2 sata da izađemo gore gdje smo planirali, tako da sve ću vam brat da vam snimi, sad moramo ovu hranu svuda stavimo u rusak i znači idemo ljudi moji. Da li se može gdje šta ugurat, a? Na ovog gore skroz, znači ovog iznad. Tako da ljudi moji idemo. Pa nije još ni pola 12, nama najmanje treba znači sat i pol da bi se gore popili, znači gdje smo kontali. Negdje ćemo napraviti malu pauzu i eto tako. Ljudi, bacili smo ovdje koju fotku, znači otište na Instagram Samke Donjac Zrca 98. Imate ljudi u opisu moj Instagram, otište, svi me zapratite, svi me lajkajte sliku i ljubi vas brat sve, hajmo dalje. Evo ljudi, naletili smo na cuku ili cuku na nas, nemamo pojma. Što vidimo da je lovački, danas je nedjelja, moguće da imaju lovci, tako da viš cuku od mene, mrši tamo. Znači vidite, braću kuda Samke prolazima, dosadlom više sjeti na stolci, jednostavno treba malo neke aktivnosti. Izveo me ovaj ovdje čovjek i svaka mu čast, znači. Čovjek kaže, Samke, hoš ti sa nama ići? Gdje reko buraz? Kaže on, idemo gore, i reko idemo, i nema šta, evo mi idemo. Evo naletili smo ljudi moji na tablu mine, da imaju negdje u blizini mine, znači tako da Cuko je lovački tu sa nama, ne znamo ni mi otkud je, a Miran je dobar. Stolić ili je klupa, bolje je rečeno klupa. Vidimo vamo, znači imamo jedan put, dole znači imamo drugi put, a mi idemo znači ljudi samo gore, znači. Evo, op. Jel dobro? Već ovo damo puni sat vremena, znači Cuko je iza nas, dobar je, sluša nas. Stali smo dole malo doručkovali, ništa previše da se ne prenatrpamo, znate, jer valja izaći uz ovo brdo gore. I opet ovdje znači imamo tablu, pazi mine. Tako da ono, ljudi moji, znači ovdje imaju mine, vidite, ovdje su neki rovovi, tranšeji, znači ovdje se prije ratovalo, ljudi moji. Tako da ono, mi nastavljamo ljudi put, evo ga ljudi, još jedna tamo tabla, pazi mine, znači odaljena nekih 20 metara. Ako što vidim ljudi ovdje imaju ovi rovovi ljudi, ovdje se prija bitka vodila ljudi, ovdje se prija pucalo. Znači četvrta tabla, pazi mine, znači odaljena tam nekih 30 metara. Ljudi sad je 1 sat i 15 minuta, idemo već, šta ja znam više. Ukoliko smo mi krenuli u pola 12, jel? Jel da je? A sad je 1, znači 1,5 sat već hodamo, jel da je? Dobro. Znači 1,5 sat ljudi već hodamo. Ovdje smo ljudi ljetos, mi sa kvadovima bili, ne znam da li ste gledali vlog, ako niste imate dole na kanalu. I sad je ono zima, idemo pješe. Mogu vam ljudi reći da je prelijepo, vidite kako izgleda, znači prava zimske čarolije ljudi moji, vjerujte mi. Sad ćemo malo snimati put, trebamo još gore najmanje jedno pola dobrog sata da bi došli na mjesto gdje kontamo doći, vidite gdje su oni gore, tako da ljudi moji, idemo mi ljudi moji lagano. Lovce putem, nose puške, što vidite imamo lovačkog Cuku, ide prema meni. Veščuki, što vidite lovački Cuko i gore su lovci što vidimo s puškama, tako da ono, idemo ljudi dalje. Evo ga ljudi moji, stigli smo na odredište i kao što vidite znači kućica tu. Ljudi kuća u sred ničega, znači u sred šume, na vrhu, znači na vrhu svega.
900 metara nadmorskih sam ja. 900 metara, koliko treba da bude planina? Preko 1000, znači 100 metara još nadmorski Ne znam ljudi, morio sam se, bježite se tamo, ode se odmoriti, ove vatru naložiti, ode roštit podpalit pa se vidimo ljudi moji. Sad ćemo malo da... Ovo ću izraziti. Lagano se odmoriti i ljudi moji, znači gledat ćemo da po mraku idemo kući jer nam je to nekako izazov. Pošto se nalazimo koliko kilometara otprilike od naših kuća, brate, koliko ima šume? Pa ima šume možda 10 km, ne ima. Ima 10 km šume, ima li 10 km? Ima možda koliko ima? Ima li 5? Ima ja mislim. Ima ljudi, ali to izgleda kao da ima 50 km još sve kad se ide uzbrdo, razumijete ljudi? Znači, mene noge boli me pluća, što je dobro, znate vi da Samke voli zapaliti cigaru. I drago mi, brate, što sam se ispuhao, sad evo nisam nijedne cigare još zapalio, hoću da malo osvježim ljud pluća na ovom prelijepom ljud moji ovako ovdje, razumijete? Tako da ljudi moji, ako niste lajkali ljudi, odmah bacite like i ljudi moji, idemo dalje. Ljudi, evo ga, znači, tek smo krenuli kući, kao što vidite, znači, mrak je, ja sam malo više najeo i, kako se zove, stomak mi boli, teško mi je hodat. Čeka ruka da ja opalim blic, ajde sad. Bio je malo zaglibio, sad ću mi to malo analizirat. Čekaj da analiziramo. Ovdje je, kao što vidimo, skočio, tamo, eno vidiš kolika je tam rupetna. Baš je velika rupetna, sad ćemo malo još bolje tam strane snimiti. Evo vidimo kako je ovdje, sad ćemo s druge strane proći. Dobar skok, nema šta, svaka čast gospod. Što vidite, znači ovdje pada snijeg. Znači još što snijeg spada s ovih grana i znači pada i dalje, a mi idemo ljudi moji, kao što vidite mrak je, sad čekajte da isključim blic. Evo ga ljudi moji, kao što vidite, ništa se ne vidi ba. Čim idemo kroz sve šume. Ljudi, evo, ne znamo kuda smo iskreno došli, sad smo došli na raskrsnicu i ne znamo kuda smo došli, ne vidimo tragove. I znači ništa se ne vidi, kao što vidite, mi istraživamo tu, čuju se cuke kako laju. Smo došli. Nismo da ovdje došli pa. Ha? Moramo se vratiti, nismo, ajmo gore probati. Pa jarane moj, kuda ćemo mi sad na kući otići? Hajmo se vratiti. Ajmo ima gore na raskrsnicu, vidimo kakva je. Gdje? Ovdje, jel? Jesmo mi potrefili na njeg malo prije? Jesmo mi? Jesmo li mi bili kod ovog borića ovdje kad smo išli gore? Kod ovog slomnjega? Ja mislim da nismo. Ha? Ne vjerujem da ima. Nemamo internet. Neće. Jorane, je li moguće da se ne vide stope kuda smo došli? Ha? Šta je kod mene dobar blic, jel? Pa ja sam youtuber, mora biti dobar buraz. Fakat mi ne znam kuda smo došli. Jesmo. A ovdje ima puno tragova. Hajmo van dole, nemamo gdje. Jest. Dole nije prava, mislim, vid. Hajmo mi pravo.
Ne, ja neće, pa valjda neću. Biće nam valjda poznato dole kad dođem bliže. Sad ćemo vidjeti tarana na ovdje raskrsnici. Vidiš da ono vidio svo vrijeme pada ba. Ja, morala vesta što kažeš stop. Au, nismo mi ovdje došli. Hajmo se vratiti, šta će? Hajde vidimo kakva ona je gore raskrsnica. Neki raskrsnica 300 ovdje ne može se snaći. Oj. Brate, kako ćemo se mi snaći? Ovdje znači, pogriješili smo skroz put. Došli smo gdje nismo nikad bili, ovaj potočić ovdje nije bilo bio kad smo ništa. Otkod potočić ovdje je rano sad. Au, brate, kako ćemo se vratiti, kuda ćemo? Šuma ništa se ne vidi, au, brate. Au, kuda ćemo mi sad kući, pa fakat ono jarane, zabrinuo sam se. Napokon smo stigli, eno na dole, ali ne vidi se ništa jarane. Ali vidi se malo ko kuće, nešto. Ali uglavnom tu smo, znači našli smo pravi put, sreća. Da spričat morat će nas srezat. Napokon smo stigli, nemoj me pa. Čuj, eno odmah neko zavelašio dole.